Deline gibi Dorje janje dilo naroda marba mila gambo danzaba nabo bada bale ruwazo gaju lama namla sewande. Die Aufrufung an Linie Lamas. Lama geno, lama geno, lama geno. Die Umkehrung des Geistes von der vier verschiedenen Themenpunkten des Samsaras oder des Zyklus des Lebens. Tenjura nyevara shevara jinjelo chiwa meda tembara jinjelo yude yije nyevara jinjelo gurve nyime dobara jinjelo tarbe bin towara jinjelo Lona jala njurwara jinjelo. Die Visualisation des Zufluchtsbaums. Tungarana dabe shingawe senje bema danye dendendo. Banden zave lama dorje jan jawe gunde. Zufluchtnahmegebet. Dreimal machen. Damne gunjo sumdan zawazo guzoran rengo lamala dadan tae manjuro ndowagu chanjo nimbe bardo javzo je. Jamne gunjo sumdan zawazo guzoran rengo lamala dadan dae manjuro ndowagu chanjo nimbe bardo njabzo je. Jamne gunjo sumdan zawazo guzoran rengo lamala dadan dae manjuro ndowagu Chanjo nimbe bardo jazo je. Die Entwicklung des Erleuchtungsgeistes muss man dreimal repetieren. Madari do nyume jongere do rana jube lube simjena yanda zobe sange la göjir minjo lame janjo zemge do Madari do nyume jongere do rana jube lube simjena yanda zobe sange la göjir minjo lame janjo zemge do Madari do nyume jongere do rana jube lube simjena Yangdan zobe sange la göjir Menjo lame janjo zemge do. Jetzt die 7 erste Gebet. Rale bame kanya semjenje bande lamara gube chanzelo Dajen le dan longe jeba be doma neza de do malesha Tuzon gezo gula jira zabdan jaje chugoro kurwara gu Nyange mida shubara zoande gezo lame chanjo nyordo sho Gyavye vesho rangla timbara gyur. Am Schluss die Auflösung des Zufluchtsbaums. Die Vajrasattva Praxis. Range jura bende de hule
Sim Sheje Chanye Kudo Gara Dorje Dinze Yomla Ju Dugara Hundara Ngage Goro Guso Toda Yishenge Duze Namje Chunju Jurza Nesho Churosho Luge Nangu Dushen Jan Dede Maleba Tamje Janshen Da Juro Chi Vajrasattva Mantra Om Benzara Zado Zamaya Mano Balaya Benzara Zado Edeno Badisht Tidro Me Bawa Sudo Shayo Me Bawa Subo Shayo Me Bawa Anorado Me Bawa Sarva Siddhe Me Braya Za Sarva Karma Sujame Chitam Shireyam Kurohum Ha 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 Ho Bhagavana Sarva Dada Gada Panjara Mame Munja Benjire Bhava Maha Samaya Sato Zweite Mal Omoy Benjara Sado Samaya Mano Balaya Benjara Sado Teno Ba Dishda Dido Me Bawa Sudo Shayo Me Bawa Subo Shayo Me Bawa Anorado Me Bawa Sarva Siddhe Me Brayaj Sarva Karma Sujame Chidama Shireyam Kurohum Ha 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 Ho Bhagavana Sarva Dada Gad Panjara Mame Munja Banjare Bhava Maha Samaya Sato Dhritasmal Om Benjara Sado Samaya Mano Balaya Benjara Sado Deno Badisht Tidro Me Bawa Sudo Shayo Me Bawa Subo Shayo Me Bawa Anarado Me Bawa Sarva Siddhi Me Braya Ja Sarva Karma Sujame Chidam Shreya Guru Hungo Ha Ha Ho Bhagavana Sarva Dada Gada Benjara Mame Munja Banjare Bhava Ma Samaya Sadhu Om Banjara Sadva 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 Torse Vishoran La Timbara Juru Die Auflösung des Vajrasattva selbst. Der Mandala of Vergabe. Randu Namgara Rinje Sashike Rira Zinde Bema Dendendo Zave Lama Rida Doje Chan Jawa Janzu Mura Shubara Jura Lingshe Rira Ninda Chewa Ja Nangju Dore De Alamezu Kuson Jeve Shinga Malu Ba Mebe Loye Gewa Namlabu Tadan Dugu Sonye Yonzo Sho Guru Idare Na Mandala Kamnere Yadaya Me Soshe Vishoran La Dimbara Die Auflösung des Mandala-Baumes. Das Guru-Yoga. Tombe ngangle geje ge rangle doje pangme go nando banan jazun shin sewe jura senge de
Bema danyen zebe den zawe lama dorje jang Kangdo gyurmen dewe dan rangyu yumda nyambararu Kusan dorje changla zo yongzo gyube lama dan Zasum gyawa ramjang zo yerme tuje ngorande Kyabda guje yishe nge danye jendo shubara gyuru Der Guru Yoga Gebet dreimal machen. Sanje Gunde Zawe Lama La Möge Dongwa Ndabe Suwande Semye Rango Shebara Jingelo Ganshara Chuguro Ndawara Jingelo Choje Mudo Ndobara Jingelo Sanje Gunde Zawe Lama La Möge Dongwa Ndabe Suwande Semye rango shebara jingelo, ganshara chuguro ndawara jingelo, choje mudo ndawara jingelo. Sanje gunde zawe lama la möge dongwa ndabe soande. Semye rango shebara jingelo, ganshara chuguro ndawara jingelo. Choje mudo tobara jingelo. Das Bajra Varahi mantra, the Guitin mantra. Om Bajra Guru Inda Gine Siddheho. Om Bajra Guru Inda Gine Siddheho. Om Bajra Guru Inda Gine Siddheho. Om Banjarang Guru Nda 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 Gine Siddheho. Jetzt der Gebet der 4 Ermächtigungen. Lame nejrem doshele vöjö range nejretim Wangje dobjen dipshe da kushe tobara jingelo. Jetzt die Auflösung des Meisters. Dane lama gezum je vedo shone ranglatim lame tudan rangesem nime maje ngala sha. Am Schluss die Widmung. Kewandi nyurdo da baldene lama dujurone toa jija maleba Te salag barasho. Die letzte Widmung. Kusan doje changje menje ne dinjen zawe lama yenjegi. Dwe dundo mela ganda ba te da thamje dage do barasho. Der Glücksgebet. Lome gunjo sumje tashisho, zasoma lazo namje tashisho. Kive kuzon tuye tashisho, temba yure nebe tashisho. Dankeschön. Die Praxis beendet hier.